Reka nkusuze kandi mwifurize kugira ibihe byiza wowe ukunda ibiganiro byawe ya TV show. Twizere ko umeze neza kandi wamaze gukora subscribe nkuko mumaze kuba mubimenyera. Buri munsi tukugezaho amakuru agiye atandukanye, imyidagaduro, siporo, politike n'ibindi bitandukanye. Gusa muri aka kanya tuje mu makuru ya siporo tukubwira byinshi bitandukanye. Reka nkubwire ko ndaza kukubwira hano mu Rwanda Willy Esomba Onana yamaze kwerekera muri Simba Sport Club. Ndaza kukubwira byinshi. Hari n'umutoza w'umunyarwanda baje kuba bambukana indege, uyu nawe yakoranye na Robertinho. Ndaza kukubwira byinshi cyane kuri Munyakazi Sadate, uyu yayoboye Rayon Sport. Uyu nguyu yatangaje byinshi rero ku matora ya Ferwafa ateganyije. Ndaza kukubwira amatransfer menshi hano mu Rwanda, ikipe ya APR FC, Rayon Sport n'andi menshi. Ndaza kukubwira mu gihe cyo kandi turaza kwambuka hanze y'imipaka y'u Rwanda. Ndaza kukubwira hanze y'u Rwanda mu gihugu cy'Ubwongereza, ikipe ya Manchester City nyuma yo kwegukana igikombe cya UEFA Champions League ku gitego kimwe kubusa batsinze ntiyagiye. Hari byinshi umutoza Pep Guardiola yaje kuba atangaza, by'umwihariko ku musore witwa Rodrigo Hernandez Cascante, niwe waje kubatsinda igitego ku munota wa 67. Ndaza kukubwira byinshi ku matransfer yari ku mugabane w'i Burayi. Declan Rice hari byinshi yaje kuba atangaza ngo amahirwe 80% nuko uyu musore kapiteni wa West Ham araza kuba yerekeza muri ekipe ya The Gunners. Reka nkuhe ikaze ku buryo burambuye, nkusaba ko niba utarakora subscribe ugomba kuba waramaze kuyikora kugira ngo ushobore kujya ukurikira ibiganiro dutambutsa hano umunsi ku munsi. Ikaze ku buryo burambuye, ni amakuru ngiye guhera kuri Munyakazi Sadate. Munyakazi Sadate akaba yanze kwinangira imitima, avuga ko rwose avuga byinshi ku matora ya Ferwafa nyuma yo guhaguruka akamagana amatora y'ishyirahamwe nyarwanda ry'umupira w'amaguru Ferwafa. Munyakazi Sadate wahoze ayobora ekipe ya Rayon Sport yahinduye imvugo, ahamya ko akwiye kuba kuko nta mpamvu abona yatuma adakorwa. Mu cyumweru gishize nibwo abantu batandukanye bahagurutse bagaragaza ko amatora ya komite nyobozi ya Ferwafa ari gutegurwa mu bwiru, ndetse benshi bagaragaje ko batewe impungenge nuko ari gutegurwa. Umwe mu batajya barya indimi mu gutanga ibitekerezo byabo ni Munyakazi Sadate wayoboye ekipe ya Rayon Sport. Uyu ari mu bafashe iya mbere yamagana aya matora, ndetse binamujyana kuri Radio Fine FM mu kiganiro urukiko rw'ubujurire rw'imikino. Ni muri iki kiganiro Munyakazi Sadate yari yatumiwemo, avuga ko rwose aya matora adakwiriye kuba aba. Mu magambo ye yari yagize ati: mwiwe nshuti zanjye banyamupira bavandimwe, murabizi neza maze iminsi narahagurutse kubera agahinda duterwa n'umupira w'amaguru utaduha ibyishimo kandi tubinyotewe. Aka gahinda katumye maguruka ndahagarara ndetse nemye cyane mvuga ko amatora adakwiye kuba. Aya ni amagambo uyu mugabo yatangaje mu kiganiro urukiko rw'ubujurire. Ni ikiganiro gitambuka kuri Radio Fine FM. Ni ikiganiro cyari kirimo abanyamakuru bakomeye nabo batajya baripfana, abarimo Muramira Regis, abarimo Sam Karenzi, abarimo Eme Niyibizi n'abandi batandukanye, by'umwihariko baba bayobowe na Jado Dukuze. Mu kiganiro uyu Munyakazi Sadate akaba yaratangaje ko rwose atumva ko aya matora akwiye kuba, bitewe nuko ari gutegurwa mu buryo butanyuze mu mucyo. Reka dukomeze amakuru yacu twerekeze kuri ku munyakameruni yitwa Esomba Willy Onana. Uyu ni kabuhariwe mu gutsinda ibitego, dore ko yabaye meilleur buteur ndetse atsinda ibitego byinshi muri shampiyona y'umwaka wa 2022 2023, dore ko yabaye top scorer ku bitego bye 16. Byitezwe ko uyu munsi aribwo rutahizamu ukomoka muri Cameroon wakiniraga ekipe ya Rayon Sport Willy Esomba Onana asinyira ekipe ya Simba Sport Club nyuma y'ibiganiro byari bimaze iminsi. Uyu rutahizamu warumaze imyaka isaga 2 muri Rayon Sport yagerageje kumwegera ngo ayongerera amasezerano ariko biranga. Onana yifuzwaga n'amakipe atandukanye arimo nayo mu Barabu ndetse no muri Tanzania, aho ikipe ya Singida Big Stars
yamugerageje kugira ngo abashe kuba yayisinyira, ariko ibi nabyo biranga. Uyu rutahizamu watsinze ibitego byinshi muri shampiyona 2022 2023 mu Rwanda, amahitamo yabaye Simba Sport Club. Ntabwo Onana yagiye wenyine, ahubwo yajyanye n'umutoza wari ushinzwe kongerera ingufu abakinnyi ba AS Kigali yitwa Hategekimana Colonel. Uyu nguyu akaba yarifujwe cyane n'umutoza Robertinho utoza Simba Sport Club, aho yishimiye uburyo bakoranye ubwo yatozaga ekipe ya Rayon Sport muri sezo ya 2018 2019. Dukomeje n'amakuru yacu, reka nkubwire muri transfer hano mu Rwanda. Ndakubwira ko ekipe ya APR FC biravugwa ko umusore yitwa Ntwari Fiacre, ni umusore usanzwe ufatira ekipe ya AS Kigali, amasezerano ye akaba yararangiye. Byavuzwe ko yaba yaramaze gusinyira ekipe ya Police FC, ariko nanone andi makuru aravuga ko uyu musore yaba yarabujijwe n'uwo bita Afande Richard, ni umuyobozi mushya wa ekipe ya APR FC. Biravugwa ko uyu musore n'ubundi wazamukiye muri ekipe y'abato ya APR FC Intare. Biravugwa ko rwose uyu Richard yaje kuba amubwira ati uramenye ikipe yawe ni ekipe ya APR FC. Ni mu gihe cyo kandi iyi ekipe ya APR FC ikomeje gushaka abakinnyi batandukanye barimo abanyamahanga. Rwose twagiye tugutangariza byinshi kuri izi transfer mu gihe cyo muri ekipe ya Rayon Sport, nyuma yuko Kiyovu Sport itandukanye n'abasore barimo Nshimirimana Ismail Pichu ndetse na Bigirimana Abed. Biravugwa ko Rayon Sport iri gutegura akavagari k'amafaranga menshi kugira ngo ibashe gusinyisha aba basore b'abarundi bakina mu kibuga hagati. Umwe akina kuri 6 yitwa Nshimirimana Ismail Pichu, undi agakina ku 10 yitwa Bigirimana Abed. Abangaba bagomba kuba ngo basinyira ekipe ya Rayon Sport bakunda kwita gikundiro, ngo byanze bikunze. Hanze y'u Rwanda twihuta cyane, Pep Guardiola nyuma yo kwegukana igikombe cya UEFA Champions League, kikaba igikombe cya gatatu muri uyu mwaka, aho batwaye shampiyona y'igihugu cy'Ubwongereza bayitwaye ekipe ya Arsenal, ndetse bakaza kuba begukana igikombe cy'igihugu mu Bwongereza cyitwa FA Cup. Bari batsinze ekipe ya Manchester United ibitego 2-1 muri weekend kuwa gatandatu ku isaha y'isa 3 bagombaga kuba bakina na ekipe ya Inter de Milano. Ni game itari yoroshye, dore ko igice cya mbere cyarangiye ubona ko ekipe ya Manchester City nta bushobozi ifite bwo kuba yakegukana uyu mukino, ndetse n'igice cya kabiri ntago byari byoroshye. Ni nyuma yuko iyi ekipe yari yamaze gutakaza rutahizamu kizigenza wayo yitwa Kevin De Bruyne ukina kuri nimero 10, abagaburira abasore barimo ba Erling Brot Haaland, abarimo Phil Foden ndetse n'abarimo ba Jack Grealish. Uyu rero yamaze kuba avamo asimburwa n'uwo bita Phil Foden. Ibi byaje gutuma game kuri Manchester City ikomera, gusa bigoranye. Yitwa Rodrigo Hernandez Cascante ku munota 67 yaje kuba atsinda igitego kimwe rukumbi cyabonetse muri uyu mukino. Ekipe ya Inter de Milano yakomeje kugerageza uburyo bwinshi bushoboka binyuze ku basore barimo Lautaro Martinez, ariko ntago byaje kuba biyikundira. Game irangira ari igitego kimwe cya Manchester City ku busa bwa Inter de Milano. Uyu Pep Guardiola akaba yatangaje ko kuva yatangira kariyeri ye y'ubutoza nibwo bwa mbere ngo yakwishima bibaho. Yumvaga ko igihe icyo ari cyo cyose yava muri ekipe ya Manchester City adatwaye irushanwa rikomeye nka UEFA Champions League, kuri we ngo yumvaga ari igisebo, ndetse ko ubu aramutse avuye muri iyi ekipe ntacyo byaba bimutwaye. Ni amagambo ya Pep Guardiola, umwe mu batoza ubu aka kanya bavuga ko ayoboye isi, nako yaba yibeshye. Dukomeza amakuru yacu muri transfer, ekipe ya Arsenal ibiganiro bigeze kure n'umusore w'umwongereza, kapiteni wa ekipe ya West Ham yitwa Declan Rice. Uyu arifuzwa n'ama ekipe arimo Bayern de Munich yamaze kuba itanga bid, ndetse n'ama ekipe arimo Manchester United na Chelsea. Izi zombi zikaba zimushaka, ariko uyu musore intumbero ye ngo ni ukwerekeza muri ekipe yo mu mujyi wa Londres, ni Arsenal.
biravugwa ko Arsenal yamaze kuba itanga bid ya miliyoni 92 ndetse ekipe ya West Ham ngo ikaba iri tayari kuba yayafata, ndetse kandi igipushinga cyangwa se igisunika iyi transfer nuko uyu musore rwose nawe ngo yifuza gukinira ekipe ya Arsenal. Ibi ngibi birasunikwa no kuba uwo bita Granit Xhaka ashobora kuba agiye kwerekeza hanze y'igihugu cy'Ubwongereza, akaba yajya gukinira ekipe ya Bayern Leverkusen yo mu gihugu cy'Ubudage. Nyuma yo gutakaza rero uyu musore ngo amahitamo nta yandi usibye kuzana Declan Rice n'andi ma transfer menshi, aho ekipe ya Manchester United ivuga ko igomba kuba itiza uwo bita Mason Greenwood. Uyu ni umusore wagiye ahura n'ibibazo bitandukanye muri iriya ekipe, uyu rero agomba kuba asezererwa ndetse cyane, ariko kubera yuko ekipe ya Manchester United cyangwa se umutoza Erik ten Hag amwifuza mu bihe biri imbere cyane ko ari umusore ukiri muto, ngo ntago yifuza kumutakaza, ahubwo ngo agomba kuba amutiza mu ma ekipe menshi atandukanye mu gihugu cy'Ubwongereza. Ama ekipe arimo Aston Villa ari tayari. Ikindi dusoza ku matransfer nuko ekipe ya Aston Villa yamaze kuba isinyisha yitwa Yuri Tielemans. Uyu ni umusore wifujwe n'ama ekipe muri sezo yashize, ama ekipe arimo Arsenal ariko ntibyakunda. Leicester City yaramwimanye, ariko kubera ko Leicester City yamanutse aka kanya nta mahitamo yandi ifite yo kugumana abasore beza. Uwo bita Yuri Tielemans akaba yamaze kuba asinyira ekipe ya Aston Villa itozwa na Emery Unai. Reka nkushimire wowe wakurikiye iki kiganiro, ni Weya TV show, aho usabwa kuba waramaze gukora subscribe. Nge ndi Jambo twabayisenga.